Nastavljamo dalje s predavanjima. Sljedeće predavanje je situacijska učinkovitost kao osnovni kriterij selekcije. Predavač je Davor Rokavec. Davor ima 15 godina radnog iskustva kao rukometnog trenera, radio je sa mlađim dobnim kategorijama i sa seniorima. Trenutačno radi u rukometnom klubu PPD Zagreb u prvoj ekipi, a osim dvoranskog rukometa ima veliko iskustvo u radu kao trener i izbornik u rukometu na pijesku. Bio je izbornik reprezentacije Hrvatske u rukometu na pijesku od 2011. do 2017. s kojim je osvojio medalje na svim europskim i svjetskim prvenstvima na kojima je sudjelovao. Davor, izvoli. Može? Jel se čujemo? Evo ga. Dobar dan svima. Ovako, vidite da je, ajmo to tako reći, light motiv cijelog ovoga seminara razmišljanje i donošenje odluka, tako ćemo i mi danas ovdje pokušati prezentirati te neke stvari. Siniša, možete vi krenuti slobodno. Nešto što se zove situacijska učinkovitost. Ja ću njih pustiti da igraju, poslije ću vam objasniti o čem se radi. Vi možete gledati, možete mene slušati ovaj kratki uvod, da objasnim prvo naslov teme. Znači, pojam situacijske učinkovitosti, odnosno tehničko-taktičke pismenosti, o kojoj pričamo u prethodna 2 dana, odnosi se na rješavanje situacije u igri. U rukometnoj igri imate neke obrasce ponašanja koji se ponavljaju, međutim oni su uvijek više ili manje promjenjivi i nisu isti. I onda pokušavamo naše igrače pripremiti na takve stvari kroz sadržaje i treninge ovakvog tipa kakvog ću ja danas vama prezentirati. Što je situacijska učinkovitost? Znači, rekao sam vam, rješavanje situacija, a ja mislim i moje mišljenje je da se sastoji od 3 komponente. Prva komponenta je dakle da vi vidite, akceptirate, odnosno prepoznate situaciju. Druga komponenta te situacijske učinkovitosti je da se procesuira ono što je zapaženo, što je viđeno, znači ta situacija kakva je, na osnovu prikupljenih informacija i na osnovu vašeg trenažnog iskustva. Vi morate prepoznati tu situaciju i pokušati pronaći najbolje rješenje. I ta treća komponenta je realizacija. Znači ono rješenje koje ste pronašli, pokušate ga realizirati. Jel? Ta realizacija može biti uspješna i neuspješna. I sad što se događa? Znači, igrač koji ima ove 3 komponente, dobro, kvalitetno ih izvodi u što kraćoj jedinici vremena, on je situacijski učinkovitiji, odnosno tehničko-taktička pismenost mu je bolja. Zašto vam to govorim? Zato što pričamo o nekakvim testiranjima koji se obično odnose na antropometriju, na motoričke sposobnosti. I ja se slažem da ih trebamo imati, trebamo razmišljati o njima, međutim ne smije se dogoditi da su oni isključivo kriterij selekcije igrača. Znači, naravno da bi ja volio da su mi svi od 2 metra, da su brzi, eksplozivni, agilni i tako dalje. Međutim, ukoliko ne znaju igrati rukomet i ne mogu rješavati situacije, onda nemamo ništa od njih. O tome vam je pričao i Lino i kažem, provlači se kroz cijeli ovaj seminar. Jer da je tako da se samo odlučuje antropometrijom, onda ne biste gledali Zarabeca sutra u finalu EHF kupa ili u borbi za naslov prvaka Bundeslige ili našeg Cindrića ili Skubea u Final Fouru Lige prvaka koju ćemo gledati za 2 tjedna. Nego bi svi bili atlete, Apoloni koji se nadmeću u nekakvim drugim vještinama, a da to nije rukomet. Rukomet je sport u kojem previše varijabli odlučuje o konačnom ishodu, a ja mislim da je glava jako, jako bitna u cijeloj priči. Ja ću vama danas pokušati nabacati hrpu nekih sadržaja koje ja primjenjujem. Dakle, vidite da su oni već krenuli, to je u uvodnom dijelu. Proći ćemo uvodni dio pripremni i sve one segmente treninga koje inače koristite. Daću vam po 1 ili 2 vježbice, neke sadržaje, čisto da vi shvatite princip i način mog razmišljanja, a onda vi dalje, ovisit će o vašoj kreativnosti koliko vi hoćete prihvatiti tu ideju ili ne i dalje iz toga izvlačiti svoje nekakve vježbice. Krenuli smo dakle s uvodnim dijelom, ja obožavam ove igrice, ali naravno u smislu ako one imaju nekakav svoj cilj.
I sad evo vidite, oni su se podijelili, znači ovo su najjednostavnija igrica i nju ćemo provlačiti kroz cijelu ovu priču. Igrica se odrađuje gađa se okvir gola, jeli? Međutim, malo smo sad zakomplicirali utoliko što moraju uhvatiti i dodati loptu u kretanju. Ukoliko to ne naprave, uzima im se lopta. Dakle, skratili smo im vrijeme razmišljanja. Druga stvar je da imaju unutar svoje ekipe para i nakon svakog ostvarenog kontakta s loptom izlaze van. Na taj način smo spriječili ono povratno dodavanje koje treneri ne vole, jel, da se oni stanu jedan do drugog i sad dodaju, pređu cijeli teren, a ovi ostali su nezainteresirani ili jednostavno ne sudjeluju. Ovako smo ih uspjeli natjerati da razmišljaju u punom trku, teoretski. Isto tako pogledajte sad recimo ovi koji su sa strane, tu već mogu taktizirati, znači znaju gdje će njihov igrač izaći kad ostvari kontakt, hoće li to biti u napadačkoj fazi ili u obrambenoj, pa se mogu kretati po cijeloj dužini out linije. I sad čim se oni naviknu na to, naravno, molim vas, ja im sad danas neću ispravljati tehniku, nećemo, tako da molim vas da imate na umu da ću ja njih opteretiti sa hrpom informacija i neke vježbe možda neće tehnički izgledati savršeno. Opet kažem, želim vam samo dati ideju kako to funkcionira, a vi ćete onda u treningu, ako budete šta primjenjivali, tražiti od njih ono što očekujete. Sad se dogodi sljedeća situacija, znači na početku dobijate kaos i samo trebate imati strpljenja dok se oni naviknu na to. Uspjeli ste dobiti da oni sad to rješavaju, ajmo reći, bez problema, znači treba otežati. Ok, sad ćemo stati, idemo, četvorica uzmite žute markere, četvorica nek uzmu plave, a vaš četvorica naranđasti skinite. Četvorica nek ostanu s naranđastim, četvorica nek skinu. Jesi, hvala. Nastavljamo istu priču, opet su dvije ekipe, žuti i plavi su zajedno i opet imaš svog para žuti, žutog, plavi, plavog, ali se sad morate dodavati po bojama. Sve je isto, opet izlaziš van nakon kontakta. Da. A naranđasti i bijeli su zajedno. Znači samo kompliciramo, svaki put kad osjetite da su oni to savladali, da im je prelagano, uvodimo novu stvar. Ajmo ponovo, dva su plava, dva su žuta unutra, imate svog para, dva su bijela, dva su naranđasta unutra. Idemo dalje, ajmo. Nastavljamo se igrati, opet ista igrica, sve isto, ajmo samo dalje. Naranđasti bijelom, bijeli naranđastom, svog para imaš u istoj boji. Može, krenite, ajmo. I opet je sve u kretanju, idemo. Ajmo. Zašto spavamo? Nakon kontakta s loptom idem van, Sinčić, jel tako? Nemam dva kontakta i ne stojim u mjestu, sve u kretanju radimo, ajmo. Idemo, izađem van, riješim se lopte. Bravo, ajmo. I odmah van. Pokušajte izaći najkraćim putem, možete izaći na out liniju tu i s druge strane. Kontakt ne dozvoljavamo jer sad radimo na ovim napadačkim sposobnostima. Žuti žutom. Misliti. Sjetite se koliko ste puta na utakmici rekli pa daj više misli glavom, a treniramo ih da ne misle, treniramo ih da budu roboti ili kako ja volim reći tramvaj, postavimo im tračnice i onda ide kako smo mu postavili. Ne damo mu izbor. Dobro, ajmo pretpostaviti da smo sad ovo savladali, znači i ovo nam je prelagano, sad uvodimo, ostanite žuti unutra, bijeli i naranđasti, ajmo, plavi se sklonite van. Znači sad više nema izmjena, priča je ista, samo su tri ekipe, svaka igra za sebe, na strani na kojoj osvojite loptu morate napadati drugu stranu da biste napali gol, realizirali i rekli smo i dalje je sve u kretanju. Ajmo, krećemo se. Tamo gdje osvojite loptu,
u mjestu dodavanja. Idemo dalje, ajmo, samo ostavi loptu. Koju osvoji, njegova je. Ajmo, kreći se. Sad mi reci za vrijeme. Nemamo vremena za razmišljanje. Krećeš se i donosiš odluku. Ne smijem stati ni u jednom trenutku. Bravo, ajmo. Ko osvoji loptu, njegova je. Sve je u kretanju. Bez faula, idemo, samo radimo. Ajmo, vozi. Ajmo reći da su i ovo savladali, znači treba nam neki teži zadatak, ok? Slušaj, nastavljamo sve isto, ovdje je sve od poda, tamo mora po zraku ići. I šut, uključujući šut, ajmo. Sve isto, ajmo. Ajde, u kretanju, ajmo. Tako je. I šut mora od poda biti. Idemo, osvoji loptu i idemo dalje. Ajmo, nema stajanja. Sinčić, krećemo se, bez obzira kad si osvojio. Nemam vremena, Kolir, za razmišljanje. Samo se krećem, dajem loptu. Ajmo. Bravo, Bijeli. Ajmo dalje. Idemo, Luka. Tako je. Od poda je morala ići. Kad ira pot mijenjamo, ajmo. Sinčić, šut od poda isto. Tako je, ajmo. Ne moramo trčati po tu, možemo i drugu uzeti. Da ne gubimo. Ok, ajde. Martinović, tu je sve kroz zrak. Ajmo reći da smo i ovo uhvatili, znači uhvatili smo i ovo, sada mi je to lagano, sad idemo još malo zakomplicirati. Znači bijeli samo kroz zrak, ok, naranđasti sve od poda, žuti dodajete kako hoćete, ali jednom sa zemlje, jednom iz skoka. Sve ostalo je isto, napadaš stranu suprotno od onoga gdje osvojiš loptu. Ajmo. Hvala vam je na pod, ajmo žuti, idemo. Ajmo Milita, idemo, ubrzaj se. Naravno i unutar ove igre čim shvate i postane im lagano, opet ih zeznete i zamijenite, svakoj ekipi zamijenite zadatak dok ih sve ne izrotirate. U kretanju smo rekli, u kretanju nema stajanja. Dobro, mislim da ste shvatili poantu. Dečki, vi uzmite sad sve lopte, idemo tu postaviti, vratari mogu krenuti sudjelovati. Idemo dalje, znači uvodni dio, ovo je sad nekakav bi bio, ajmo reći, pripremni dio. Dosta često se u treningu koriste vrpce bez kraja. Međutim, pokazalo se, mislim da je to Nikola isto na svom predavanju spominjao, da vrpce bez kraja, kako mi to volimo reći, na suho, ne daju baš neki preveliki transfer na samu igru. Pa onda ih možemo probati promijeniti u smislu da im damo vrpcu bez kraja,
koja opet ima svoj nekakav smisao i rezon zašto se radi, ali da unutar toga opet rješavaju određene zadatke. Naravno, vi ćete sve ovo radeći prilagođavati. Ja vam sad ponavljam, nabacat ćemo hrpu nekakvih sadržaja vježbica, pa vi sebi birajte šta je za vašu ekipu, što možete raditi, što ne možete. Oni su reprezentativci, neke stvari će izvoditi jednostavno, vidjet ćete da će neke stvari imati jako velikih problema. Idemo onako 3 vanjskaste, lopta je... A nema već. Jedan obrambeni, srednji samo imaju lopte, lijevi i desni su bez lopte. 3 podjednake kolone, ili zapravo više, nek vas bude na sredini s loptama. Ajmo jedan obrambeni tu. Nije fiks, ni mijenjamo se. Golmani na gol, ajmo Stipe. Vozi. Odi Filip. Priča je sljedeća, znači zabada srednji vanjski, pustiš loptu, obilaziš oko jedne oznake, oko druge pokušavaš ga dotaknut, ok, a ti u prijemu lopte moraš dotaknuti 9, pobjeći od njega, napast prostor i ovdje vidiš šta se događa. On se igra s tobom. Ako je pobjegao, šutiraš, ako ti je došao, prenesi loptu dalje, 2 na 1 u punom trku rješavamo šutom. I onda ide s druge strane. Ok, ne treba vam lopta, Martinović. Samo pratite igru. Ajde. Šuter ostaje u obrani uvijek. Izvuci napadni gol. Ako je čovjek na tebi, pustim loptu, šuter ostane u obrani. Evo, već tu je zadatak koji je jednostavan. Zablesirali smo u prvom dodavanju. Šuter je u obrani. Koliko nam je teško prihvatiti jer jednostavno treniramo ih tako. Znate, koji je cilj svih ovih vježbi? Fokus igrača na zadatak produžiti sa nekakvih 2-3 sekunde ili 5 na 15, 20 ili više. Kako radimo šuterski trening? Tako da on stoji na mjestu, kad dođe na njega red, dobije loptu, šutne, ovisno o tome jel raspoložen, nije bolje ili... I onda poslije toga 3 minute stoji i čeka ponovo svoj red. Na ovakve nekakve načine ćemo probati dovesti do toga da im se... Dobro, pokupit ćemo lopte kad ne bude više. Ok, pokupite lopte ponovo na sredinu, sve ostaje isto, samo sad srednji, nakon što dodirne 9 metara, može se vratiti nazad i sudjelovati u igri. Znači sad ste možda u situaciji 2 na 1, a možda 2 na 2. Znači ostaje ista priča, samo nakon što si dotaknuo 9, pokušaj se vratiti natrag i igrati obranu. Sad tjeramo i obrambenog da prepozna ako se srednji uspio vratiti, nek ide tamo tražiti kontakt i faul, a ako nije, nek ostane opet Ajmo odrađivati svoj posao. Zavodi, dođi bliže. A gdje nam je onaj jedan obrambeni koji je trebao biti? Ista je priča. Javor ispod se spusti. Ko je šutirao? A rekao sam da neću ispraviti tehniku, ali ajde malo, obratite pozornost. Znači, zadatak koji smo zadali, odreagirajte. Ako treba do 9, dođi do 9. Nemojte muljati sada. Šuter je u obrani i srednji je u obrani ako se stigne vratiti. A vi prepoznate i obrambeni i napadač, prepoznajte što se događa ispred vas. Jedan je šutirao, samo nisu dva. Nekima je apstraktno prepoznat da iz obrane ne može ići opet u obranu ili iz napada da ne može ići opet u napad.
Ajmo. Izvuci, napadni, prepoznaj, tako je. Ok, nema lopti, skupite lopte, mijenjamo vježbu, postavite se sad na lijevu i desnu stranu, samo srednjeg nemamo. I sad kreće fešta. Sad je ovaj. Dvije su kolone, prvi u jednoj koloni i prvi u drugoj koloni nemate loptu. Svi ostali imamo. Jedan obrambeni, molim vas, u ovu zonu koju ja postavljam. Aj Martinović, momci, stani tamo u obranu. Naglašavamo osvajanje prostora, ono što nam fali u hrvatskom rukometu jer smo stalno napadamo na igrača, pa sad to malo idemo naglasiti, znači dolaziš, postaješ srednji, primaš loptu od tamo pasivnog dodavača i sa ovim koji nema loptu rješavate u ovom prostoru 2 na 1. Šuter iz te situacije ide u obranu na drugu stranu. Obrambeni izlaziš van, onaj koji nije šutirao postaje suprotni vanjski, a pasivni dodavač postaje srednji. I uvijek se srednjem dodaje lopta. I uvijek rješava na isti način. Znači trebaš razmišljati samo o tome jesi šutirao ili nisi, dok ne šutiraš ne izlaziš. Cijelo vrijeme radiš. Ok, ajmo vidjeti. Napadnemo, ajmo Greganić, tamo si vanjski, ovdje si srednji, tako je. Napadamo 2 na 1. Ajmo Greganić i dalje radiš. Idemo, napadni. Javor, bježi nazad, ajmo. Greganić, a nisi još uvijek šutirao. Nažalost moraš raditi, ajmo. Tjeramo te da trčiš cijeli dan. U jednom dodavanju moramo riješiti, ajmo. U jednom dodavanju 2 na 1. Puni trk, naglašeno. Šuter bi mogao u obranu jedan dan, ako nije problem. Ajmo Sinčić. Tamo si u obrani, je, pa jesi šutirao? Daj stani u obranu, riješite. Ajmo Vrbić, napadni. A ovo je jednostavnija varijanta ove vježbe. Rekao sam nemojte ih osuđivati, malo su umorni, s druge strane ne radi se to po klubovima pa im je to sad malo zahtjevno. Ali opet evo da vidimo gdje smo i šta smo u hrvatskom rukometu. Ajmo, napadaj. Bravo Luka, ajmo. Ajmo obrambeni, dajte malo, igrajte se s njima, kreni, vrati se, zecaj, 2 na 1 si, ne možeš to... Tako, bravo Klarica. Kuže sam si ostao, a lopta ošla dalje. Rukavina, ajmo obrana. Bravo Greganić, ajmo, trči. Idemo Ivane, napadni. Dobro, princip smo shvatili, idemo dalje. Sad već dolazimo u probleme. Ovo je sad malo zahtjevnija vježba. Krila, postavite se na krila. Obrambena su 2 igrača. Ajmo 2 u obranu. Vanjski, ako vidite da će falit krila u jednom trenutku, što je postoji mogućnost, onda molim vas popunjavajte. Znači ako vidite da nekog nema, popunite tamo prazninu. Slušajte me, znači priča ostaje ista, međutim sad imamo 4 različita scenarija. Rješavamo situaciju 3 na 2. Ajmo te pomakni malo do prve stative, samo flekicu. Tjeramo srednjeg vanjskog da napada agresivno, rješavamo 3 na 2 situaciju i sad je situacija sljedeća. Šuter i dodavač uvijek odlaze u obranu na suprotnu stranu, a oni koji nisu sudjelovali postaju napadači na ovoj strani i tako se popunjavamo. Mogućnosti su
Primim loptu od pasivnog dodavača, ovdje sam ih prevario, odmah sam šutirao. Ja sam šuter, dodavač mi je onaj tamo pasivni, znači on mora ići u obranu. A dvojica koja nisu sudjelovala, desni vanjski i desno krilo, postajete tamo srednji i lijevi vanjski. Ok. Druga opcija, pustili smo do desnog vanjskog, on je projurio, zabio je gol, ja sam dodavač, on je šuter, idemo nas dvojica u obranu, tamo je desno krilo ostalo, postaješ srednji, ovaj dodavač postaje lijevi vanjski. Ok. Treća opcija, pustili smo loptu do krila, prebrojali, znači dodavač je desni vanjski, desno krilo je šuter, idu u obranu, ja postajem lijevi vanjski, dodavač postaje srednji. I četvrta opcija je da ja direktno bacim na krilo, nas dvojica idemo u obranu, ti postaješ lijevi vanjski, ti postaješ srednji. Jednostavno zvuči, jednostavno izgleda, sad ćemo vidjeti. Ajmo. Ajmo, dodavač, šuter, obrana. Ajmo, dodavač i ovaj koji je izgubio loptu. Klarica, a ko je dodao Martinoviću loptu? Ko je dodao Martinoviću bio loptu? Pa onda si dodavač, ideš u obranu. Sad više ne. Ajmo, kreni iz početka, nema veze. Rekao sam da će biti zanimljivo, ajmo. Ne može tako. Ne može ti dodavač dodat, znači ti i još netko ko vam je dao loptu morate ući, jesmo tako rekli? Ajde, postavi ponovo, rekli smo ako se zblesiramo, krenemo iz početka. Vid, pusti loptu, prvi pusti loptu, ajmo, Javor dodaj, kreni, idemo. Evo ga, ko je dodavač? Tako je. Dvojica koja nisu sudjelovala idu, tako je. E sad samo kad ste uhvatili vježbu, idemo sad ubrzati cijelu priču. Rekli smo ako nema krila da popunite, molim vas. A tamo fali krilo, niko nije popunio. Opet nam neko fali u obrani. Uvijek je neko nekom dodao loptu i netko ju je ili izgubio ili šutirao. Dečki, ne može jedan ostati u obrani. Nisi sam sebi dodao, netko ti je dodao loptu. Ajmo. Dodavač, šuter, tako. Ajmo vas dva otvoriti. Idemo, ajmo. Ajmo probati malo ubrzati da to stvarno liči na rukomet. Rukavina obrana. Ajmo, otvori, ajde. Idemo vas dva obrana. Ajmo Sinčić, uključi se, srednji si, tako. Napada jako. Ovdje vježbamo onu polivalentnost koju je Nikola spominjao jučer. Pojavite se na mjestima koja vam nisu uobičajena i morate rješavati situaciju. Netko mora ići s tobom. Ajde, odradite sad tih 3-2, bježi Đani u obranu, ajmo. Mileta, i dalje igraš, nisi sudjelovao. Tako je, sad si obrana, ajmo. Sinčić je srednji, Nikola, tako. Ajmo, ko je dodao? Filipović, Sinčić, obrana. Tako. Okreni se prema golu. Vježba je takva da te tjeramo prema golu, tebe inercija odnese u zid. Pa komu je dodao loptu? Odi jedan, ajmo, pa nećemo stati sad. Netko je dodavao loptu i mora biti u obranu. Kad se zblesiramo, stanemo i krenemo ponovo. Ajmo, tamo popuni na krilu, nema nikoga. Javor, jesi ti bio u obrani ili? Pazi lopta. Ajmo. Tako je, Sinčić srednji,
napadni. Obrana si. Ajmo, napadni. Ok, pretpostavit ćemo da smo to apsolvirali. Dobro, dobro. Odite, predahnite, složite trojke onako da jedan je bijeli, jedan žuti, jedan naranđasti. Da, naranđasti. Odi si na gol tamo. I stavi onu s jedne strane. Znaš što smo radili. Žutu s jedne, crvenu s druge strane. Gledaj me. Ej, Ivane, crvenu si stavi s ove. Ajde, uzmite si vi, Siniša i Joža. Znači, u trojici imamo 3 različite boje. Žuti, naranđasti. Dakle, prošli smo uvodni dio igrice, prošli smo vrpce bez kraja. Rijetkost je u hrvatskim klubovima da imamo trenera vratara. Nemate priliku vježbati s njima. Obično se to svede na jednu kolonu, šut i to bi bilo to. Evo ja ću vam dati neku od stvari koje biste mogli vježbati, a da vam vratari sudjeluju u cijeloj toj priči. Igračima ćemo zadati zadatak, odvlačenje nek bude. Znači morate složiti odvlačenje tako da bijeli uvijek dolazi na šut. U trenutku kad bijeli šutira, trener će podići žutu ili naranđastu oznaku, ovisno o tome koju oznaku digne, morate šutirati u tu stranu. Znači golmanu malo da razmišlja koja je strana, igraču da razmišlja gdje treba šutirati. Nakon toga, šuter hvata tog igrača, znači koju boju ima, a golman baca u kontru onome koji vidi da je slobodan. Ako smo digli žutu oznaku, znači bijeli odmah nakon šuta okrećeš se, hvataš, aha, teoretski bi trebali žuti, nema veze, ajde zeleni, žuti, pretvarat ćemo se da je to sve isto. Znači hvataš zelenog, ovo je onda zeleno. Bijeli šutiraš, digli smo zelenu, hvataš zelenog i pokušavamo da taj zeleni ne zabije gol. Ti pronađi slobodnoga koji je. Ok, zadatak je odvlačenje. Ajmo. Koja je bila? I ostanite tamo s one strane. Ajmo. Moraš stići žutog čovjeka, odnosno zelenog. Nakon šuta odmah idemo za njim. Hvataj crvenog, tako, ajmo, stigni ga, on ne smije zabiti gol. Boja koju smo digli, šut je u tu stranu i taj igrač ne smije zabiti gol. Ajmo, Stipe, ti ako ga vidiš slobodnog, baci njemu, jer on ne smije zabiti gol. Znači, probaj sad vidiš žutog, ako ne, onda koji ti je slobodan. Ajmo, ista priča je ovdje s ove strane. Primijetili ste da smo im kontru stavili, jel? Na ovom golu im je žuta s lijeve strane, crvena s desne, tamo je obrnuto, čisto da se ne navikavaju da znaju naprijed gdje je što. Bravo, Ivan. Evo ti. Ajmo napadačima promijeniti, znači složite se tako da radite dvostruko križanje, bijeli mora doći. Naravno, njima kažete da mijenjaju stalno, da ne bude jedan te isti šuter uvijek. Izmjenjuju majice, mijenjaju da je bijeli uvijek drugi. Ajmo, dvostruko križanje, šut. Hvatamo čovjeka. Odmah ga lovi. Ajmo, crveni ne smije dati. Tako je, bravo Stipe.
Crveni ne smije dati gol. Ajmo žutog lovi, žutog, ajmo vid, ajmo stići, pazi lopta tamo, sklonite te lopte. Stigni, pazi. Ne daj mu da zabije. Taj kojeg smo pokazali ne smije zabiti gol. Ajmo još nazad. To sad ko da se taktički pripremamo. Imamo Danca koji je najbrži, njega moramo uloviti. Znači okreneš se, tražiš tog. Odmah žutog lovi. Ajmo, stić ga, stić, ne smijemo primiti. Stvaramo im naviku povratka. A i da odmah još mora razmišljati gdje, šta i kako se događa. Ajmo crvenog hvataj, ne smije on primiti. Trči. Ajmo. Golmane, tebi je cilj pronaći slobodnog, a oni onda nek vide može li taj primiti i zabiti ili ne. Ok, predahnite malo, popite vode, idemo dalje. Ostanite u trojkama, ali ne morate biti označeni tako s tim markerima. Možeš pokupiti Monteo. Sljedeći segment koji volimo vježbati je tranzicija. Tranziciju u napad znamo vježbati tako da ih postavimo i onda na suho samo pretrčavamo, trčimo i ubišmo golmane. Ja ću vam pokušati jednu stvar prezentirati koja je... To je još jedna stvar koju sam htio napomenuti. Znači, trenerska struka, zanimanje je takvo da ne samo da je dopušteno, nego čak i poželjno prepisivati. Znači, jedna od rijetkih stvari koju smijete raditi, a da nećete biti zbog toga kažnjeni. Samo naravno, nemojte reći da je to sve vaše djelo, nego priznajte onome od kog ste uzeli. Tako da kad neku vježbu vidite i to, recimo ovu sam ja vježbu vidio i u Španjolskoj. Španjolska federacija je objavila čak mislim na svojim stranicama i čini mi se jako zanimljiva i koristim ju dosta često. Jesmo se odmorili? Možemo dalje. Ajmo golmani na gol. Imamo trojke. Treba nam lopte. Onaj krajnji ima jednu loptu, ovo ostalo golman unosi u igru. Ne stojimo kao da smo obrani, tranziciju vježbamo. Izlazimo iz obrane u tranziciju. Dakle, priča je sljedeća. Idemo, jedan sam odlazi, dakle, situacija koja je realna u igri. 1-0, ajmo to tako nazvat. Ali u trenutku kad golman ispusti loptu, ova dvojica već kreću, tako da ga obvezujemo da čim šutira mora se okrenuti igrati obranu, pa su tamo 2-1. I onda kad se vraćate natrag, otvarate i ovdje vas dočekuju dvojica iz sljedeće trojke i rješavamo 3-2. S tim da ograničavamo broj dodavanja, znači sve morate riješiti u 3 dodavanja, s tim da se broji dodavanje od vratara. Vratarovo dodavanje se isto broji. Ok? Gdje vam je treći? Ajmo, kreni. Znači 1-0, čim je ispustio krenite. Ajmo Stipe, druga lopta, odmah mora druga lopta. I u 3 dodavanja. Sad se otvorite vi, ajmo Javor, otvori se, dočekujete ga dvojica, idemo. 1, 2, 3, dobar. Ajmo, kreni Martinović. Odmah otvarajte vas dva, pa ne date mu da se on odmara. Čim je šutirao mora igrati obranu. 1, 2. Ajmo sva trojica, otvorite se, dočekajte ih dvojica, ne morate stajati na 6 metara, digni se gore. 13 dodavanja već imate, a to hoćemo izbjeći. Sa vratarevim dodavanjem 3. Ajmo, kreni, kuže, kreni, dajte loptu golmanu. Rasporedite se, okreni, nema šta čekati, otvori se. Evo ga 1, evo ga 2.
Ajmo, dićeš, prvo on jedan. Sad kreni, ajde. Nema vođenja, ajmo, riješi i okreni se, igraj obranu. Odmah se rasporedi se, ne čekate ništa, diži se gore. 1, 2, evo ga, 3. I sad on mora pucat, a vi se razmaknete. Bravo Sinčić, dobra obrana. Čovjek zadnji, treći dodavanje prima na 15 metara, vi se razmaknete. Rasporedi se, ajmo, i vi morate prepoznati u kojem su dodavanju, koga ćete čuvat. Bravo obrana, ajmo, sad stvarno bravo obrana. Kreni, čim je on ispustio loptu, kreni. I odmah se raspoređujte dalje. 1, 2, 3, evo ga, dobar. Ajmo. Ako nema, prebacit ćemo se na onu stranu pa ćemo se one kretati. Sad kad završe oni. Ajmo, rasporedi se, idemo, otvori. 1, 2 i ništa. Imate lopte, nemate lopte, šta je sad? Kakav sam s vremenom? Koliko je sati? A imam do koliko? Do 2. O, dobri smo. Ajmo, otvaraj, ajmo. 2, 3 i sad se razmaknite, tako je. Treće dodavanje, on mora šutati, a vi se sklonite. Rano jutro, 12 sati, ne možemo misliti. Evo ga, jedno. Bravo obrana. Pazi lopta. Odmah kreći, nema čekanja. Čim je ispustio loptu, tjerate ga da se vrati. Ajmo sad, rasporedi se i gledaj šta se događa. Ajmo. 2. 1 ide, 1. Čim Stipe ispusti loptu, krenite. Ajmo, kreni. Ne daj mu da se odmara tamo, ajmo. Nek misli da se mora okrenuti i vratiti nazad u obranu. I odmah se otvaraj, rasporedi se. Dignite se obrana, ajmo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mogli ste stati i zabadati još okolo i smisliti akciju i sve. Ajmo, dalje lopta. Tranzicija, puni trk, rješavamo u punom trku, naučit se da glave misle, da zakuhaju. 2, 3, 4. Golmanovo dodavanje se broji isto. Sad tek idete. Evo ga ona polivalentnost, oni će sad reći mi smo pivoti, pa ne moramo misliti. Ajmo još vi odraditi. Ne morate ići dalje. Dobro, okej. Ne trebam postaviti oznake. Ajmo stavite dvojicu u obranu. Pivoti su kao desni i lijevi vanjski, vi ostali ste vanjski na sredinu i krila stanite na krila. Sljedeća varijanta ili segment treninga koji koristimo, Ivane, na jednom smo golu, možeš donijeti lopte, tu smo. Onaj dio što sam pričao o šuterskom treningu, kad stojite, dodajete se tako, ja sam protiv toga, pa pokušavam uvijek uvesti da imamo nekakvo rješavanje situacija. Sad ćemo proći, ja to zovem specifično situacijske vježbe, gdje imaju nekakva kretanja koja vi možete uvesti iz akcija koje imate, da ih odrade, da ispoštuju linije kretanja, a opet da u svemu tome moraju rješavati situaciju. Na strani smo, jednoj pa drugoj. Okay. Luka, dobar dan.
Pivot si i dalje, jel? Pivot i desni, lijevi, vanjski, a svi ostali vanjski su na sredini. Kad ne znaš šta, stani u obranu. A izađi van na sredinu. I lopte su na sredini. Najjednostavnija vježba koja postoji. Zabodi, prenesi loptu pivotu. Pivot pusti loptu na krilo, spusti se gdje god hoćeš, izvuci se, kak je neko rekao neki dan, kao neki čudni Francuz. Znači, bacit ćeš loptu krilu, spusti se gdje god hoćeš. Ti se izvučeš, dođeš na ovu stranu, pregled igre, vidi gdje ti se pivot postavio, riješite 3-2 u jednom dodavanju samo. Možete, ako hoćete, da vam bude lakše da ljevači dolaze na ovu stranu, dešnjaci tamo. Ajmo, a možete i ovako kako jeste. Izvuci i idemo vidjeti šta se događa. Ajde. Može. Jeste. Odradite ovdje pa ćemo tamo, tako, pa ćemo vas poslije mijenjati. Ajde. Ajmo, zabodi, izvuci se i idemo Ali ste u obrani da bi ju igrali, ne da stojite i gledate kako oni rješavaju situaciju. Tako, skoči na svog pivota pa nek ti on bude obrambeni. Trebamo riješiti situaciju, a ne ići po inerciji. Vidi šta se događa, promijeni ritam, napadni prostor, ono što pričamo i probajte riješiti. Kad ste se svi izredali na ovu stranu, idemo tamo na drugu. Prebacite se na drugu stranu sad. Samo se prebacite na drugu stranu, ajmo, i obrana i napad. Pa odite i vas dvojica, ajde. Bravo Ivane, ajmo. Gledajte si pivota gdje vam se spustio, pa ovisno o tome rješavajte. Idemo u punom trku. Dobro je, ajde, i obrana se pokrenula. Slobodno smijete igrati, ajde. Javor, kad odradite, promijenite stranu. Odite onda vas dva, Rukavina i Ljevar, imate markere pa ostanite u obrani. Vas dvojica izađite van, idemo druga strana, ajmo. Pazi lopta. Tako, ajmo. Rekao sam da će neke stvari, ovo je njima sad prejednostavno, ali za klince koji tek kreću igrat, njima će to biti jako zahtjevno. Ovo je vježba koja je stvarno osnova nad osnovama. Ajmo, promijenit ćemo. Stanite, pivoti i krila, uzmite markere. S tim da desna krila stanite tamo s one strane, a lijeva dođite ovdje. Ivane, sad smo opet na 2 gola. Opet smo na 2 gola, sad ćemo malo tranziciju još uvesti. Molim? Da, ono, 1 po 1 idete. Samo se vraćajte nazad da vas može. Vi se rasporedite kao 3 vanjska. Pivot i izaberi si još jednog s kim ćeš od njih. Koler, uzmi si jednog s kim ćeš igrati obranu. Ajde Rukavina, ti budi s njim. Sa Kolerom, pa igraš obranu. Znači, zadatak vanjskih je vrtite loptu, nemojte sad baš pol sata. U trenutku kad date loptu krilu jednom ili drugom, morate promijeniti pozicije. Hoćeš ući na 2, hoćeš se pomaknuti, zamijeniti, svejedno mi je. I u trenutku kada dobijete loptu natrag, opet u jednom dodavanju trebate riješiti 3-2. Hoće on ostati na crti ili ćete biti kao 3 vanjska, imate suženi prostor, morate ga riješiti.
malo ćemo ga ipak proširiti. I nakon toga dva obrambena, vas dva koji ste igrali obranu, plus onaj koji je dodao loptu, otvarate, sklonite lopte te sa sredine da nestanemo na njih. Otvarate 3-2, dakle onaj koji je šutirao ili izgubio loptu ne sudjeluje, a ova druga dva vanjska vraćamo se natrag u obranu. Je li jasan zadatak? Ok, hajmo. Šuter ostaje, vas dva se vraćajte, ajmo lopta 3-2, opet smo u 3 dodavanja, ajmo. Jedan i nijedan, ništa nismo napravili. Ajmo dalje, vraćajte se brže, ajmo. Evo ga, ajmo zamijeniti mjesta. Ovo je otprilike slika hrvatskog rukometa. Najjednostavnije se zaletim, šutnem i ako sam zabio najbolji sam, ako nisam i to je to. Ajmo ljudi pronaći rješenje, 3-2 je situacija gdje trebamo napast, ne smijemo ući u kontakt. Ljudi kažu Skandinavci igraju do 40. godine, a naši s 30 već prestari. Pa nije ni čudo kad smo mi na jednom treningu, a ne na utakmici, po 50 puta na podu jer smo stalno u kontaktu u igri 1-1. A čuli ste Linu danas kako je rekao, stalno puštamo loptu dalje, ne mi nego Skandinavci, i stalno se rješavaju bez faula. Normalno da si produži igračku karijeru. Ajmo vidjeti šta je bilo. Do 2. Stignemo i na kavu još. Ti si teoretski šuter pa se ne moraš vraćati u obranu. Ajmo obrana, probajte i malo zakomplicirati ako stojite pasivno i ja bi našao rješenje jednostavno. Malo se igrajte, a odi ne daj da primi loptu. Ako je već primio, znaš da mora riješiti. Jel može, Koler, Rukavina, kad predaju loptu krilu, daj se malo igrajte da im otežate koliko je god moguće, a ne da primi loptu kako hoće, da može imati pol sata za razmišljanje. Sad ih napadajte, sad se igrajte s njima, ajde, tako, otežaj malo. Može, ajmo. Ispoštova to na 3 dodavanja, da nismo u... Golman, ovo se isto broji. Vid. A kad daš krilu, nije li to zadatak? Da se onda mijenjaju mjesta. Javor, šta je zaglavio žeton? Pa kad krilu damo, onda mijenjamo mjesta, a ne... Dobro, idemo dalje, shvatili smo ovo. Pivot, lijevi vanjski, lijevo krilo imaju markere. Ne moraš biti, nisi.
Na svoje mjesto. Imate marker, imate marker. Lijevo krilo, lijevi vanjski pivot. Za potrebe demonstracije mi ćemo samo s jedne strane probati. Naravno da se to radi i s jedne i s druge strane. Jedan je gol. Koliko vas ima? Na svojim ste pozicijama. Imamo kompletnu napadačku postavu, svih 6 pozicija. Ali su u oznakama markernim označeni, znači lijevo krilo, lijevi vanjski pivot. Dvije su nam lopte u igri. Jedna je kod desnog vanjskog, jedna je kod pivota koji je tamo na poziciji. Ajmo, ako smo predahnuli, ajmo. Ljudi trebaju na ručak, a mislim da se i vama. Lopta ti treba, Pribetić. Desni vanjski pivot. Tamo su nam lopte. Prva lopta brojimo za lijevo krilo, znači uz zabadanje prenosimo loptu, prebrojimo za lijevo krilo, šutiraš, ideš na krajnjeg. Ok? Iz prebrojavanja si došao već tu u poziciju, primiš loptu od pivota, radimo odvlačenje. Nakon odvlačenja, govorim zadatak za srednjeg vanjskog, nakon odvlačenja zadatak ti je da ideš oko ove oznake i što je brže moguće ulaziš u zonu za igru. Ok, i tu ćete rješavati. To je zadatak srednjeg vanjskog. Lijevi vanjski, znači nakon što je krenuli smo odvlačenje, dođeš po loptu, ok, primio si loptu, idemo u križanje s pivotom, ajde. Idemo u križanje s pivotom, ostaviš loptu pivotu, trčiš oko ove oznake i pokušavaš stići opet u zonu za igru, samo si sad obrambeni. Pivot iz križanja, prenosiš loptu desnom vanjskom i dolaziš ovdje u obranu. Desni vanjski je taj koji rješava sad situaciju. Ok. Ovisno o vašoj brzini, može biti odmah 2 na 1, možda će biti 2 na 2, možda će biti 3 na 2, možda će biti 3 na 3. Ovisno o tome kako to izvedemo. Prva lopta šut krila, druga lopta unosimo u igru. Imamo nekakav taktički zadatak iz neke akcije koju mi imamo, volimo i radimo, a iz toga pokušavamo riješiti situaciju. Ajde vidimo kako to izgleda. Ajmo Javor, uključi se, pa zašto ih čekaš? Dođi rješavati situaciju, tako. Ajmo dalje. Šut, obrana. Idemo stići u obranu, ajmo. Krajnji, nemaš ti sad samo krilo, dođi, igraj se s njima, desni vanjski te napada, moraš procijeniti situaciju, hoćeš odlučivati o tome da ih rješavaš ili... Znači malo, tako, bravo Greganić. Nikola, jesi ga vidio ispred sebe? Ali premali je pa ga razneseš, to je jednostavnije. Bolje je nego da riješim situaciju. Op. Bravo Vrbić, ajde. Vidi, jesi stigo? Nisi? Meni se učinilo da jesi. Pa faul napravi, onda ne može ti zabiti gol. Ajmo. Bravo Martinović, Koler, ajmo se ubrzat, pusti loptu. Znači zadržite si pivotu loptu, nemoj. Nemoj mu odmah dati loptu iz križanja, sačekaj koliko god možeš da ti bude lakše. A ne da sačekaj koliko ide, pusti, da, povedi skroz do njega. Bez vođenja, ajmo. Bez vođenja, samo imaš pravo zadržati i sad ga stiži, ajde. Tako, da. Pazite tamo na onu loptu koja stoji. Znači, uključili smo varijantu šutiraju nam krila, imamo teoretski šuterski trening za krila, a opet imamo i nekakve linije kretanja koje želimo ispoštovati u akciji koju imamo, pripremljenu i koju koristimo.
još vi. Dobro, rekao sam teoretski bi trebali sad s druge strane, ovo je samo za potrebe prikaza. Radili smo samo s jedne strane. I primijetili ste vjerojatno znači, da smo išli i komplicirati s brojem lopti, dakle bilo je prvo samo s jednom loptom, sad smo uveli dve, idemo probati sada sa vezane 4 lopte. Može to. Možeš mi momiti tu oznaku. Jedan pivot radni nek uđe u zonu za igru. Jedan s jedne, jedan s druge strane. Lopte su na krilima sve. Prve dvije lopte odrađujemo vanjski ili suprotni križ, kako ga ko zove. Dakle, idemo, ajde polako korakom. Vanjsko križanje, šut krila, vozi u obranu. Odmah tamo sljedeći krećemo s druge strane. Šut drugog krila, ideš u obranu. Sad smo došli tako da nam je srednji tamo, desni nam je tu na sredini, ovaj ovdje, znači vratit ćemo se na pozicije iz Francuza, tako je. Krenemo napadat, križamo s pivotom, desni vanjski dođi pod pivota, kontra kretnju napravite, spustite, šut je pivota i vas tri ostajete u obrani. Ok, onda onaj pivot koji je na čekanju unese loptu u igru, vi se igrate i prepoznajete trenutak kad će taj pivot koji je dodao loptu ući u zonu za igru. U trenutku kad on uđe u zonu za igru imate 2 dodavanja za riješiti 4-3. Ok, ajmo probati. Idemo odmah, kreni Mileta tu, idemo, nema čekanja, ide jedno za drugim, tap. Ajmo druga lopta, Sinčić, Francuz. Iz Francuza je križanje s pivotom. Dođi desni vanjski, tako, napadni. Idemo se sad igrati, ajmo, 4-3. Odradili smo šuterski. I sad pratimo, evo ga unutra. I obrana to mora prepoznati napad, ne samo napad. Ajmo, može dalje, ajde. Može Sinčić, kreni. Hop, tako. Mileta, ide lopta. Mi opet radimo samo s jedne strane. Naravno da to radite s jedne i s druge. Bravo, Klarica. Ajmo, unesi. Đani, ide lopta. Ajmo. Jel desno krilo nije šutiralo? Sam malo. Jel desno krilo nije šutiralo? Jesi. I šta nakon šuta radiš? Ideš po loptu i kopaš nos. Idemo u obranu, ajmo. A to je ono o čem pričamo. Pokušavamo produžiti fokus sa 3 sekunde njegove gdje je bio koncentriran da šutira na 5, 10 ili 15 sekundi gdje mora se sjetiti da dođe u obranu. Ajmo, igramo, ajde. Dok se Jan ne uključi u igru ili vi. Evo ga, bravo. Ajmo, možemo krenuti odmah. Ajmo. Ide druga strana. Ajmo Francuz, ajmo treća lopta. Hop. Pivot nam ne treba. Ide odmah igra, ajmo. Pusti loptu, idemo se igrati. Ajmo. Morate zaposliti te noge. Stalno radimo, linije kretanja, stalno poštujemo. Gledamo šta se događa, ali stalno radimo. Nema u rukometu stajanja, ljudi. Čim staneš, gotov si. I u obrani i u napadu. Dobro, Stipe, okej. Ajde. Ajmo, radi Martinović. Pa već si napao ovdje zonu na sredinu, promijeni, tako. Idemo igrati. Evo ti lopta, ajmo. Kružimo, zabadamo, napadamo, igramo se. I ovdje možete zadati zadatak. Recimo, da krenu u dvostruko križanje, a to je znak pivotu da uđe u zonu za igru. I onda kad uđe iz toga opet imate 2 dodavanja.
Idemo sad ovo s ovim čunjevima. No, stićemo sve. Dobro, dobro. Ajmo još jednom pa mijenjamo. Nikola, daš loptu i odmah se otvara, ajmo. Tako, digni gore i vraćaj se sad nazad na svoju poziciju. Ajmo. I unesi loptu i igramo, ajmo. Dobro, predahnite, popite vode, 4 trojke složite i trebaju mi oni pokretni čunjevi. Aj Grega pokupuju, momte. Jesmo, sad smo na 2 gola. Lopte stavite na sredinu, na centar. Hvala. Ti ćeš biti. Može. Vas dva ste jedni. Dok se oni odmaraju, ja ću objasniti princip. Ovo je jedna vježba koja se meni čini jako zanimljiva, vidio sam ju od Xavija Sabatea. Dakle, njih dvojica s ove strane i tamo će nam biti 2 pivota s one druge strane, su pokretni čunjevi koji određuju zonu za igru. I unutar, znači za vrijeme napada igra se 3-3, oni se mogu pomicati i mogu određivati u kojoj zoni se igra. A igrači kako u obrani, tako i u napadu moraju prepoznati. A razmak između njih dvojice ne smije biti manji od 4-5 metara. Ok, ne smiju baš doći na preusko, onda to nema smisla, ali recimo evo otprilike je ok. Znači on može stati ovdje, ti dođeš skroz tamo odi skroz tamo gdje se dotiču goal out linija i šesterac, tako je. Znači ne znam, u ovoj situaciji možemo igrati krilo, desni vanjski srednji, ako se on pomaknuo, onda oni trebaju teoretski prepoznati da bi tu trebali biti desni vanjski srednji i pivot i tako dalje. Znači oni bi to tijekom igre morali prepoznavati i rješavati situaciju 3-3, a da im je zona svaki puta drugačija. Nemaju fiksiranu zonu u kojoj igraju, nego se ona može micati za vrijeme igre. Dok on napada, pokretni čunj se može pomaknuti, otvoriti zonu, da oni osvoje taj prostor i da ga napadnu. 4 trojke složite, idemo, jedna obrana tu, jedna obrana tamo, 2 napadačke. Ako ste zabili gol, nastavljate dalje. Ako ste se obranili, izlazite u napad. I samo pazite da ne stanete na te. Stavite ih točno u centar pa da baš ne budu na sve strane. Oni koji su viška nek sjednu sa strane i nek se odmaraju pa nek poslije se uključuju. Može, aj krenite, slobodno mi krenite. Ajde, igramo. Ako ste se obranili, idete van. Ajmo. Zona je pomična, da li će to biti sad odmah kad oni dolaze ili za vrijeme kad krenu napadat. To ovi mobilni čunjevi sami odlučuju. A teoretski napadači i obrana trebaju prepoznati što se događa, riješiti napast prostor koji se postavlja ispred njih. Dakle, ovo već prelazimo u nekakve taktičke varijante, dolazimo do onog dijela gdje se igra na 2 gola, ali smo krenuli po segmentima i završit ćemo igrom 6-6 sa zadacima. Nismo prepoznali da bi nam mogao pivot recimo dobro doći u ovoj situaciji. Sad čak imate vremena, nismo vas ograničili brojem dodavanja, znači imate vremena prepoznat kakva je zona, gdje je ta zona.
Ako vam je preusko i sudarate se, znači da vam je premalo prostora, pa pošaljite nekog na pivota. Obrana se slobodno igra maksimalno, znači ne morate staviti. Niste vi čunjevi, ovi markeri su čunjevi. Vrbić 2 čovjeka u bloku, netko bi mogao biti sam. Bravo, Rukavina, Klarica. Obrana, gledaj što se događa. Pazi, 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 pazi. Nije vam usko. Ma nije, šta bi bilo, možemo kroz dvojicu štirati. Ok, i ovo smo teoretski apsolvirali. Idemo složiti 2 šestorke, ajmo. Da završimo s tim. Sklonite lopte sa sredine, jedna lopta za igru. Jučer odlična prezentacija Nikole sa onim da igrate na svojoj poziciji, a da ne smijete tamo realizirati, nego morate negdje drugdje. Ja ću dati zadatak vrlo sličan tome, znači nema povratnog dodavanja. To je jedini zadatak koji imate. Recimo da smo cijeli trening radili to naglašeno osvajanje prostora, križanje, izmjenu mjesta i sad pokušavamo dobiti s ovim indirektnom metodom. Dakle, jedini zadatak koji imate je da ne smijete povratnu loptu dodati. Sve ostalo igrate slobodno. Nema povratnog dodavanja. Ajmo 2 šestorke, završimo još 5 minuta i slobodni ste. Jedni naranđasti, jedni bijeli. Ajmo. Ajmo 2 srednja, 2 desna vanjska, 2 lijeva vanjska, 2 lijeva krila, desna krila, pivoti. Ajmo. Naranđasti napadate, bijeli stanite u obranu, idemo krenuti. Aj, daj. Sve je normalno, igrate rukomet, nema povratnog dodavanja. Ajmo. Ne znam kome moraš, ne smiješ njemu. Evo, i to će se svesti na ovo. Prebacujemo loptu 30 km. Ajmo dalje. Radili smo naglašeno osvajanje prostora. Ako se vi ograničite na to da stanete i prebacujete loptu 50 metara, nismo ništa dobili. Jel se možeš uključiti u igru i igrat? Jesi vidio krila koja su... Ajde, probajte tako nešto napraviti. Može, ajde. Da u par minuta
Ajmo dalje. Igrajte se, ajde ljudi, uživajte malo u rukometu, izmislite nešto. Budite kreativni. Evo ga. To je jedno od rješenja, bravo. Ajmo dalje. I ovo su opet automatizmi. Znamo da ide iz centra ili iz polukontre veliko križanje i to je to. Sad je panika. Ajmo, faul. 9. Igraj, ajde. Izvedi igre, ajmo. Može, ajmo se igrat. Napadajte prostor, osvajajte ga. Radili smo vježbu gdje ste morali cijeli teren pretrčati. Igraj dalje, ajmo, igraj. Pusti ga ako primi loptu, pusti ga nek zabije. Ajmo. Povratno dodavanje, ajmo. Mileta, uključi se u igru, nisi samo krilo. Divimo se tim Francuzima, imaju Remilija koji može sve igrati, imaju Grebila koji igra krilo vanjskog, imaju sve. Fali nam još da pivote uključimo, da sudjeluju. Tako može, ajmo. Ajde, sad ste se malo zaigrali, ajde. Panika. Jel postoji izmjena mjesta bez lopte? Daš loptu, znaš da ti ju ne smije vratiti, pa bježi negdje u prostor, nek neko drugi dođe tu. Dobro. Evo, s ovime bismo završili. Nadam se da ste uhvatili bit i da ste shvatili koja je poanta cijele priče. Sad je samo na vama da kažete sami sebi prihvaćate li ovaj model ili ne. Nešto što vam se sviđa uzmite, ono što vam se ne sviđa odbacite. Iz toga sami koliko ste kreativni, sami sebi slažite vježbe. Nadam se da ste uspjeli nešto za sebe i za svoj trening u buduće uzeti. Hvala vam na pažnji.